Sivusele eMaswati Lamahle namhla 29 February 2022. Kuthe-ke namhla Sigcinakwetfu Foundation sahamba nje sihlula abantwana esikolweni, safika kaMkhweli High School asifole khona savusela abantwana sabanaye Sizolwethu Dlamini la. Sakhona ukuthi naye umntwana njengesimo nje ukuthi yathi uthina uya esikolweni ufuna ube na 13 phela lo tati isebenzisa. Sikhonile-ke ukuthi simniketele kufaka ekhathi ibhaki, ticathulo tesikolwa nalo jezi lesikolwa. Kumanje nje uyobhadaleleka nasesikolweni school fees. Ngosi senginaye gogo wakhe lohlala naye ekhaya Sizolwethu. Kunjani manje? Ngiyaphila nami. Make nakula Sigcinakwetfu sigcine sikhonile ukuthi sende le todishwana nje kuye umntwana ukuthi akhone naye eqhubeka esikolweni kahle. Bewungathi nje emavi akho kuSigcinakwetfu Foundation akuba begcina. Sigcinakwetfu Foundation ngiyabonga kakhulu Nkosi yami ngomsebenzi labanentele wona Nkosi yami kubo umuntu wami. Ngoba Nkosi yami inobe tilikhulu lama ngisho ukuthi nje abagcinele bathi abaqhubeke basite nalabanye Nkosi yami ngomsebenzi nje lakuba bangacali abantu unengi lapho basisite khona Nkosi yami lasibone khona basisite etimeni besikade singaboni ukuthi sitawuphuma kuto kanjani, but bavela Nkosi yami sesinje Nkosi yami siyacela ukuthi Nkosi yami bababambise kulo msebenzi longaka lo matimana kangaka baqhubeke Nkosi yami bababambise kuze ukuthi kutawukhonakala ukuthi lelive la kangwane likhone ukuthuthuka basitakale nalabanye bantwana nale nkinga nami lebenginayo ngalo mntukulu wami bekule nami nje ngibongela kakhulu imali nje ngibongela yena nite emandla amanengi nje siyabonga. Bongosi embi kwami senginaye Sizolwethu Dlamini longiwa labafundi lokhona ekubenefita namhla kuSigcinakwetfu ngidake ngimvusele bongosi bese soyatibongela kuSigcinakwetfu Foundation. Kunjani sisi? Sisi ungathi nje kutibongela kuSigcinakwetfu Foundation luhamba nababegcina Dlamini kula kwendile namhla kuwe. Ngiyabonga ngoba kude bengidele ezindlela sengiyabona khamba ngiyabona esikole ukuthi ngiyabonga ukuthi sengikhothenga ukuthi ngifunda ngoba sengifundile school fees.